Matia Lupa, vi nga Tiranë, Shqipëria, Albania. Dashuria është si era ose ajri, gjë që nuk e shikojmë por e ndjejmë. Edhe momenti kur jetojmë më shumë është kur ne ndjejmë. So it's love, it's like the wind, you cannot see, but you can just feel. And the moment when we live mostly is when we feel. And I said this because in this project with everyone that I am working, I'm feeling a lot and I think that I'm living a lot.